Jabula wina unga buyo umhlaba Bantwana kaNkulunkulu inkosi zinkosisi. Yesu isikhathi bakhona abantu abeshade kakhulu la ebandleni. Yabona uma ula ebandleni akusizi ukuthi ubanekile mawula nohlonipho. Ningahlanipheli lento washena. Kusuka amadoda ayesenombono. Ungabi nombono lekhaya. Oza isontweni mawunenhlanhla walenkonzo ubanike izwi abantu kaNkulunkulu ngoKristu ekhaya. Kodwa ungabi nombono bawugombela wayakha wayiqeda lento. Manje anibaleleki abantu obaba la kuleli bandla omkhulu ilanga uthi kuza isikhathi bawemshaba ngixoshe la kodwa ngingaphiliseli manje uphiliseli ngihamba nebhadi uthi umkhulu inyanga yezulu laba bantu abangixoshayo ekhaya asiyubonana lapha emhlabeni sizuna siyubonana nabo kodwa ke nina senakumhlangano kwemanje nje kuyohlanganwa nabo ikhulana zikhona esikhathi esidlule zaseziya ke baba seyiqedile ukukhuluma leyo lo suku seliqoshiwe ukuthi ke eyosayinwa isivumelwano sokuthula kanti akunjalo abantu bathengisa imali bathengela imoto enye imoto ngekhumbula igama layo uthi Mabhokobhoko abekhona bayazi ukuthi uthi Mabhokobhoko asihamba kubaba ngoba kuyenzeka masithofiwe singazi ukuthi thina kuyokwenziwani thina abantu kanti abanye useyintosweni kuyodayiswa ngaleli bantu dayiselwa abasefamily kodwa hayi ngendlela ekukhulunywe ngayo ubaba hayi lento kuthiwa idayisi ayithi ngakuyidayithe ngamali wena mawuzothola imali-ke yasiwazi zihambe insuku lafika usuku lokuthi manje kuyiwe-ke ey'tezi la bekiwe khona bakhona laphathi la bekhona angenani khona amadoda babekhona babengafikiwa kodwa babethola amakhanda bakhona iy'nkunzi malanga la esukwini engazithi uma ngabe ungafuni ukuzwa ukubambe ngomole uzilula imini isandla lesi ugcina usuthobela umthetho kuthiwa awufuni ukuphatheka phatheka ntombela awufuni ukuphatheka kwasho ukuthi lento kaShembe iyidwala yakwenze lutho kwahamba kwayokhanselwa konke basekwenziwa babona basephameli basebemthengela imoto umfundisi walekhaya ogama lemoto yakho kuthiwa Mabhokobhoko basebemthengela imoto uqala kuhamba ngemoto leyo moto eyizimoto zesikhathi ayayogibela lo mnumzane hayi babona basephameli ukuthi hayi lo mnumzane kanti kuhamba kanjani sakuthumba sathi hayi bekuphutha imoto kwavusa yakhe endala wahamba ngayo ngoba uShembe uyashaya nanti ayisuthi ngiyancela ngoku uhamba ngaphandle kwesokolo ukuthi ngangisonda lapha futhi labantu abaphezulu
esibagcola imihla namalanga ibona bebahlupha. Cha ngicela bona impela ngoba vele nje ngivulela bona isikhumbuzo loba sesivalo nje ukuthi bacwayicwe nje baqonde. Yabona manje kade begcoshiwe abantu sebedimothiwe abantu bantu uqokukhumule. Mina phela weManazaretha besibuyele la esontweni. Umuntu ophatha ilali oshaya insimbi uzafa eshaya insimbi akayi umfundisi uyaphelela nje la ekhona akayi uvakele uyaphelela la ekhona. Mina ngikhulela ekakhona amakhehla omkhwanazi nangongoma aze bahambe emhlabeni bebashumayeli ngoba beyiphathi lakhe. Nangulo ubaba wambizona uLthuli noNcumati baze bahamba beshumayeli. Ningafuni-ke nina niphatha amaladi khushulwa nisukwini amaladi iladi liyisibusiso. Ngiyangiphuza wena isuri umonakala umsebenzi kabhombela nikhona angisho lo yini ngithi umonakala kodwa nikhona ngoba wathi umuzwa mina ngoba ngijwayele ukusifaka isandla endaweni erongo. Nangesinye isikhathi-ke ubaba fanele umukela indondo ukuhlonishwa kwabamkhulu esithi wona uyabona uma umfundisi ozama ukuthi manje ulibambe uliqinise ijazi lakho ngoba amajazi abafundisi amaningi ayantengantenga aseyisukuma-ke iy'khuza yophethe omuyiko ifuna ukukhatha abantu bomndeni aseyisukuma iy'khulu lezi ziyofuna umfoko wababa ukuthi ngoba akekho segoli wena fanele uzizomoya nami angimazi baba angazi ukuthi ubaba nje angazi uzwa ngoba nisewonakele kwathi ngolwesihlanu ekuseni egoli wathi cha akuza ngifundisa ukuthi sengihamba ngithi hawu baba hayi sengihamba ngithi ngiyomukela indondo kababamkhulu wase kuboshelwa njalo ukuzulu wala ngolwesihlanu kwasathathwa ngesonto kwayiwa khona lapho. Usimusisini nje